dari sejroning mana titian yang ning tebet surati kekeneni mitawi mirongan pangandikeun pinake rayuan sani punika jeg nyunyur manis kalentenani Nyaku tresno ring pasraman ruwi suara santi amare jeg sampun rawis ragong aku tresno ring dewek titian nen malu gampang ngaragone arse jadi pacang natat anak loh uling desan titian puniki bandangin ban selaka ragone purun jadi pacan melarapan antuk serake makuehnya nih siu keteng nen mandu nen parside jeg aluhan beli jadi pacang makatan dewek titian kalingke aja kemekan apa buin lantas melarapan medasar ban beli tuah jeg mabaos kemanten lionang uning anak ke buka beli maka mulan galer bunga ngelah beli dasar kemulan itu sing adolen tuah jeg pangus beli ngomong setato beli jeg lancar kengken je cara anak kembalian kerasukan gitu beli ngomong Nija pacang sao jemat tuyang ngocak dijo aulang aluh bakal ban beli caro nyemak bini subur di paso ni je sao beli tadi beli ulang aluh nen malu beli nen ngadenan soba manengin yaning teka kayun antuk titian lungan subuh beli jeg menang de masau de jeg pati grapa pati gerimpi pangaseng nunda dan
pakai ane ada leluhurin tu ane subuh menanam sejak ngai ngulantin kena di tiang beli. Raga Uduh Ratu Widadari sang sani meperagayan Pak Misteri Lugrayan tidak Mangdene sekantum iraga mawit uning ring sesuduk pokarya sani punike pinako amongan anak istri keluar majajatan menghadap kayang ngoringin Mina kadennya nih tugas witawi untuk parilaksanaan anak loh bandi apang bisa menjajaitan ulih dinuas nanteng lantas ngeringit Pando singko nyorohan bandan panawan Ani paling untak apang tusing lantasing sal eri sejeroning jadi pacang nyorohang bebanten